Hey All India Radio Aizolani Sulhnu le Lunglen Tun tum Sulhnu le Lunglen ti huna chuan Vanneia Hnamte chanchin le azai kan ngai thadon ani upa Vanneia Hnamte kha upa hlalu tale pisang zami fa som pakhat zinga apariat na ni en September ninga sang khazwa somnga pakhat zingdar saria dar zo khwa apianga ama kha fitnga le inches ruka sang ani a panelom tlomai takle fiam thu du em mai ani a azaidam ma athin rim mel hi achung te hian an mungai meulo ani Koshan le khotlanga arong bol pui te poin pazaidam Vanneia anti hian ani apian pui unaute upalama tanga chiar thlakin darbu ki chal thwai chhonji kalian chumi lal chuan moi e chrongura darbu ki Vanneia Hnamte hi apariata ni a lalian moi Hnamte lalian sangi le sangji puite ani tin anupui lal eng moi punte reverential nge na let nen hian ni somni panga jun sangkas kwa somriat pakhata lunglon biakin lungleya reverend v lal zongan kutsuin ai nei tira fapa pathum le fanu pakhat tupa pathum le tunu pathum an nei ani anfa te chu lalmon pui Hnamte anupui lal ming pui anni nu pa hian fa pathum anneya reverend ramhak moi Hnamte hi Margaret lalbiak zwali sailo nen ani neya wanram eng Hnamte lal thangmoi pasal ni in anni nu pa hian fanu pathum an nei boka tin anau bang ber hi zoni pui Hnamte ani Vanneia Hnamte kha BCM Chan Maria Koshan upa ni mekin kumsang khazwa somkwa pakwa khan BCM Chan Mari rongbol tu ni in kumsang ni som pakhata upa tan thlan ani tuna hian BCM Chan Maria sub committee member shanga committee member ni in Baptist mi papol Chan Mari unita senior advisor ani meka abor lai hian upa bial som na bial tu upa ani mek bok BCM Salim Koshan din tu te zingami ania heta hian TKP secretary Masaberni in Zaipol conductor Masaberni bok Soka
BCM chan Maria hian kum sang khazwa somret paruka changin zai pol conductor kum kwa zet azonin ani a BCM chan Mari zai pol conductor ani chung hian Mizoram pumpui BCM zai pol in ti siakna azonin chumni pakhatna ani puya mission field mun sang sanga zai rongbol na nein an fe chuak chin kum sang khazakwa somkwa pariata BCM choir conductor ruat ni in kum sang ni kum Khan Baptist World Alliance in Khompui Melbourne Australia neya BCM choir shrayin Reverend Dr. Thanzawa AGS BCM le Reverend Dr. F. Frankuma General Secretary BCM tenen ankal ani Sunday School a hian azonin kum sari kal kim loman ala a sangni som pathuma tanga sangni som pakwa chung khan kum sangni som ni aboral kum hian kum riat na atan kai kimle tumin abele me kani khotlang rongbol na lama chuan Mizoram puma Young Mizo Association sub headquarters pakhat chau Lungleya a omlai khan azonin kum som palite me umai YMA sub headquarters Lunglei office bearer a oma assistant secretary vice president le president ta te a oma athi thleng khan YMA chan Mari Lunglei branch advisorin a oma YMA life member ani nge kum sang khazakwa somkwa atanga sang khazakwa somkwa pathuma tan chan Mari venga hian village council member tan than ani to bok sin lai ru ka kim te don chai ga phalo zonun moi lia mai tura te chang se ko kir kanwa sang lui zong te zonun moi parang ti bul renga pal mai big don en ni on ka chan zonun moi silia mai durang ingin parang bruise Fale di aming itala Lai tua len kan sam gilonge Politics lama po alo enroll ve hle a Vanneia Hnamte kha zaimi ani ba ka achan chin dang kha ko shan lama adin mun tele YMA lama adin mun te kan sheto a tin politics lama po hian nu ma alo nei thle bokani Vanneia Hnamte kha kumsang kaswa somruk paruka no pangte in MNF volunteer a in pe a no pangpol ma ni se section 2 section in command Lance Corporal ni na pek ani hian ani signal corps tan lak ani a kumsom chung ze churam hnuaya a oma sangkazakwa somsari pakhatal launch longlian an chuan na vice pain an ambush tuma po khan telve in arim shiat na awang liawin an longa hian an him thei ani ale khabuzia MNF movement le ke tia khan chiang zokin zia ani a he an ambush chungchang he ti chuan aizol town duty a omlain sipain an mana hunenge mo chen jela atanga Dun sil po an sil ngai lo ma se tin lai liam tu le nem tu hai koi pa lai bong te lang chin kha leng lang in hai koi bong te ka chung a hian mi ron diam la anh em nghe yang om qua đi hàng tư đầu ra lian chu PC Sarkar Lai Khan PC Thalaya sub headquarters Lunglei General Secretary ni in Zoram Nationalist Party sub headquarters Lungleya Vice President le President Tanito Boka athi ni thleng hian Lunglei District Congress Committee a advisor tana ruat ani a ama chuan hetiang hian a soi politics hi kathiam lo kakal na tura pathian ruat ani lo ani ang mani om na ko sana phakang to kalal parong bol zel turin ngai dan fel takasiam ta ani ati a
no leng dong te ru no mo in hao le tin lai ti riang chuang in môi hòm nương môi thật na dòng te her bo ti ra ruan lom nu thai sai trôi riang chân dong nen yêu good chuak ve kan lo ni sang chuang ning zu ngai ngam ru noa ma bo nang wangin tin remote khovel lama chuan Vanneia Hnamte kha zai thiam ania tun ma namte era anti mai zir sang zela namte zir namte ramlona namte te ho nen po lo lar ho to kha ania la apwa ve no la somthum chuang chu apwa alangsar zol puite kan lom pui che fam ching pui Christmas kan lom na dar khozo teni in tuna hian lasak chwa lo pani are lo em ti le kazai zelang ti chu record zo to ani in tuna hian afaten alate hi album siam tumin ma aname kani ama hi all india radio aizol artist ani a la som pali a record manani la som pali a record zi ngai hian alahi deu te chu thal khodur ti te le khathon nun kho har ngai bi kom lo le fam ching pui ti te hi ani a tai rial chẳng nu la nu ching pui izun leng awai zo fa leng zong ten isak ming soi reng kan bang te lo o fam ching pui sak mel cha si siam enga kwa nu re chan to ka sara ta fam dai ya chan le athi thing hian MZE Lunglen advisor ni in solfathiam takania wangin ko ranjai pol sang solfa training alo nei pui to china Mizoram pon thing in music training alo nei pui to ani MZE Lunglei phei chu ahowa andin ani ngeng he musical man ani angin afa mi pa pathum te po hi musician vek ania Lunglei gospel rock band gospel river band member ani veka an band hi sangni pathum kuma NYK Neruya Vakendra Buat sai noticed beat contest Mizoram state level in the siaka po Mizoram puma pakhatna ania sangni pali kumter khan Mizoram ayo in New Delhi music festival azuk zai heng heng Ramluna Hnamte chon heti hian asoi 70s lai hall le anulam deu 80s lai hall pel shetleng radio kan chai ve wang lai khan Vanneia Hnamte ming hi kalo ral khat sia dai to a
ka chipui pa ti in kaloral khat ngai nat ngai san hle chin keini ho kha All India Radio Shillong artist kan ni awangin All India Radio Aizol artist tamzok khachu kan mel shat ve meu lova Vanneia Hnamte kha All India Radio Aizol artist lar tak ani cholai kha ani a Allah ka shan masak le alar pui em chu mizo no la mel tha ching pui poira linan tha tak apwa na la fam ching pui ti kha ani Hello po hladang tam tak somthum chuang zet apwa ani alla phwa langsar zwal dang te zinga paslom na hla kalom pui che ti te apian na kwa darzo apwa na darzo ti te le ti la lengzawan All India Radio Aizola a record Christmas kan lom na ti te kha ani artist te hi kan in pipu ngai lem lova u tirwal ma ni se aming pumin ka ko ve mai chin ramhlun nam te chuan sang khazakwa somret pali vel emnita zan khachu kan u nau pa lom chungnu Hnamte lom te atia ko in khati laya bazar veng thara khan ani u nau pa Vanneia Hnamte nen hian kan lenga National Panasonic 3 band tape recorder le radio in kopa khan lamin record tiralom hemitum hian unau pa hian iswa ka chian ani ti la Christian labu mi hi a record ta kein mang an ka to te zinga ti la kha ka record ve boka kan luang liam ve na sa unau pa lom te khan la kol chatakang mo hemizana unau pa Vanneia uluk le thiam taka asak iswa ka chian ani ti la hi vo in thenga ka hladu le ngai nat min nem chin tu anita ati tin ruai ro pui ta tre mi le sa tin ringin a cho lui chu an kil veka ama triana ni Amma in e kim min trong pui kachiani swa en kim man nei e la ye ka mang a i swa kachiani Hemizan hian Reverend Nita lalrem siam ralte hi tleirolte alania ani po hian hla pakhat record ve nge nge a lalrem siam ralte zai thiam zia shema sapol hi kan ve nge nge ome Vanneia Hnamte kha National Youth Integration Camp a te lunglei thalai te Shuain Haryana te kalto a MNF volunteer ni chung khan ramsa engmozat ka pin sarang china sele te sai te alokap nol to a hovin sairam chwa hi tumthum an nei to bokani le khabu tipo alozek zela autobiography MNF movements le ke ti chu azia boka mi tenan hluchak ve hle a historically a informative emawangin shalzo vekani to nge nge a kopidang chuti le mek ani wai me le ke ti le khabu ziak tura ain ro man lain vandoi thak takin min lo boral santa lau mai ni moi tu om yan kam hakle opui moi tu lung du zong zong an kim na pu o cha kim ka thir pam theilo kalai kan ni in zo lo lau pa zat na ri opui moi pana choi moi na hi wai me le ko sana adong nem ve le maya hengji nga hian angai hlute mem chu kumsang ka jagwa somko pasari komachan mari branch lunglei wai me chanchin bu lenrual ten chan mari veng timing thatu politic rong kai lo opinion poll an neya loman pakhatna adon chu ropui atin angai hlu hle ani ahun top lama anupui lal eng moi punte
DCA so watanga February ni somni pakwa sang ni somni a apenson ta ka wangin tu le fa te tar ngai to na sengin phur taka in sakzom tumin aboi theile maya ma se vandoi thak takin afa te aizol kaltur thil thei nil peya achwak chu alo holama a scooty khalai chu nunglama tangin vai truck lian brake failin asua achil hlum ta hlau maya athi dan hi alung oi thak lo hle a Koshan le khotlang tana mi tangkai le zaom tak mai midang phim khur lo awanga hetia mual pho taka mi kot lai kongpuya dom hlum tu po neilawa thi mai hi arun thak le ani avuinia amizo sipai chanlaya an captain ni thin chuan ti hian mi puipung khom ji nga asoya sipai huai sen le tha hi lunch longliana an in ka na a khan lo thi ta jok sela pasal tha thi khan lo thi jok sela thatur hetia athingot mai hi chu kalunga oi theilawani ati hial limten kan leng za eng da ngai lu te in ma se carlo valena tang dang tu hi apwe ber mai ten ko alo en lai si trin lung nam nan ya tu ka la na che nam takin mang tha nam takin mang tha Mizo radio artist lar masale shiat lo tak thin wane Hnamte chunga thil thleng du omlo takawanga nun na hiala chan na thule ama wane Hnamte chanchin hi All India Radio Aizol hian wang chuak lo theilo ni in kanin sia kan artist du tak kan du lai ngoi mai hetianga vandoi thak taka aboral ta hi kan uin kan sun em ani MZT headquarters Lungleya senior advisor ani angin Lungle MZT 10 atha nan van hun ro pui mangai ram khi ti la anrema akwang tha an lak pui boka chan mari koshan upani in avuina yan BCM headquarters roi tu te an kim hle upani ma se biakina vui kherlova in lama vui program man afa tenan dil chu ti lon clean sak ni in lama program man ani chung ko ayo in afapa reverend ramhak moyan ngai nom le ril rukhoi takin thu asoya chan mari koshan standing choirin atha nan hla anrema akwang hi tolai liran norlovin chan mari branch YMA in an senior advisor ki BMP member tenen than mwal thleng an zone ani afapa te pathum hi anpa zaile rimoi ngai na mi le hlapha thiam aloni boka afapa te pathum hi gospel river band din tu le nei tu active member te ania music video engamazat siam to in gospel band lar tak ani afapa reverend ramhak moya chuan apa hi athin rim ngai lowa athin rim du lo hi kan thin rim thin na chu ani ati hial wane Hnamte mi je thatak chu apho lang hle o me zo rimoi khovela kan mi du lai laphwa thiam le zai thiam ko shan mi le YMA a mi piang thar ram le nam khotlang ta na mi tangkai wane Hnamte senior radio artist kan chan ta hi kan wa ui tak em mizo nam sipai IOA thu soitu puza thwaman hetiang taka pam maya
athi ai chuan mana khan ram le nam chana pasal thathi khan lo thi jok ta se kati jok rum mai ati ang dewin tuna min kal sandan hi chu alung oi thak lawa ana a apam mai lwa ani kan artist du lai Vanneia Hnamte ina kal san ta ka du pui moi pui le atu le fa te lalpan thamwan se ti hi All India Radio Aizol chuan adu thusam ani e chuti zong chu tun chung Sulhnu le Lunglen ti huna Vanneia Hnamte zai le achan chin kan ngai thlak thei chu lo ni ta All India Radio Aizol atanga puan chwa ani zo fale ti aming inchala
ai tua lên cơn gió biết lo